Shubor nakaslem jong udawsan hima. Ka Meghalaya Football Association kala rai ban penlong biang ya ka Meghalaya State League bat kumju ya ka Meghalaya Youth League lembat ka Women's League mentau snem arajar arpusa. Ya kini ka rai la shim ka jingelang ka balalong ka arpulai trik udah bayar arajar arpusau ha conference hall jong ka Shillong Sports Association. Kikin hon ki banyo banya shim benta ha ka Meghalaya State League kindai ki lakdo ni ki lempung yelek kai bala penlong di ki senjuk yelek kai ha barok ki district jong ka jilla. Walah ka MSL balala ki babun ki club ki lapen pau ya ka jing sungut diao halor ka jing lingkot kate ka lempung Henry Minta ka kenti ka MFA kan kentup langru ya ka jing yelek kai quarter final kenaman ailat hadu art li ki kin hon yelek kai ne ka way pa ka way ka zone bakin yo yelek kai ha ka quarter final. Kini ki zone kin long ke East Khasi Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills, Batgaro Hills. Kadba ka competition committee jong ka MFA kan sarai ki jakaban penlong yang kini ki jingya kun. Halor ka Meghalaya Youth League ka MFA kala rai ban pia ki art ki lempung yelek kai kata ka under 13 but ka under 15 namar lingba kini ki lempung ka jilla kala ban sei kin hon ban yashim benta ha ka sub junior but junior ki ban long shabar jong ka jilla. Ya ke MSL la ban penlong ha ka khat santrik ujemang kat ba ya ke Youth League but ka Women's League ansar rai kham hadi. Ki mat ki putusan kepada di Meghalaya State League, Meghalaya Youth League, but State Women's League. Di habede but ka MSL ka Meghalaya State League ini makalong himan usnen di jurang di tausnen di sabar berlong biang hi taruh ya lapha ciptawa ya kasarkar hi pajulong usnen ai jingerak ni berlong ka Meghalaya State League lu pada ka Meghalaya Youth League. Habede ka Meghalaya State League ti kalong hi makajulong hi untuk manusia ni ki clubs untuk bila kai ki champion di association ko hakim nation ta inda kan soy kan sudan ke Jepun kalah dia kan soy nama ba mission maran ka Meghalaya State League ke baladap idan izin ko ani dia iba ani hatai izin tuna dia habede min tausna min persiang ban penbet penbiang kan jana susu habede ba kami ka karkom ban penkelai ke format jangka tournament mak masuk ai ni nuksai bere long ni kumakan ka Meghalaya State League macam kam don di semi quarter final tu sudah baik direct semi final ke penduk la bai ki club sekten kiri akai tak sige game sutu bang qualify show kim sudan jemento show penyelek kai kena kadang bodoh pada quarter final kemudian no artim punya qualify level dulu te habide pada kami Meghalaya Youth League te kembali raya perkhat hiba kemudian kipor mensua ba sidon to itu district fi menta maman kapor bangilio ai ban build up ke taktin manong ka state team ni don kan ban build na do ki knarit dia dan mla ban pelong ka Meghalaya Youth League ke jenjang nama bangin chu pak dak city di district sports association bangin chu pak players hiru kinumio kita players ki babet tiba kamjana banyak banyak kai nama ba kempi ui menta kum hapoka Shillong Premier League lele piro hanu ki khna bela ka hi de ki khna no kendong ki menta la da ki la yo lupa ka base kata ka bakini le kai kene ka Meghalaya Youth League ti kemot nila ban sai ka state team ka khlan ke dia nak buat dia berkat kelong na nem beng dia interdistrict kemangi judan sang yang lagi youth ke Kanong ba digin district? District, yakini ka itu Youth League tu ingin pelong haka art ligi age katangli, taka di kawik under 13, mat kawik under 15. Boleh ingin pelong under 13, under 15, kalau pun ka follow up program pada ya, naman tabangin build up ka state team. Under 13 kan let ya sok junior, under 15 kan let ka junior. Unjuk, dinong unjuk kan ka South Zone hi, kan long ka West Jaintia Hills, East Khasi Hills, West Khasi Hills, ka Garo Hills. Artim la koi ka zone After the qualify Saka qualify district. Ni ka venues ke ingin tang hapan ya Shong Biak sa sisin. Ni kani hapo ka competitions committee kepada ka committee jangka MFA ka competitions committee ka don chairman ka don convener but ka tukan members nilai aran tersi ni ka start to bikin snai ini broket habe dia final baki iki tingi pat right ngindang ya Shong Biak even yung nginang finalize madan kita don sa atli barang ini thamai itu sama mana project bangin yo bangin penyelesaian kajing lutte khantam ya ka NSL te Meghalaya State League kum kalong hi kum bangin juya ai to subsidies ki district
ini kita siki association siki club nak bikin mereka kita involve labun ni satu. Overall try ke total 6 tang in bro likely ni tournament. Kan we try kan. Batang bola like tadi dengan belum laban kita beri orang tuai kami ke. Utai kalau kan pun ini kita prapu hendak pulang ni. Koi ke ton. Koi ton. Jomro. Yang ganda Datang ke Women's League ya sih kalau Alhamdulillah ya. Nama participation dalam Alhamdulillah lagi Women's League. Nama datang ke tu di District Sports Association kita lah menisi bentah Women's League. Nama dua ni kita tim dan ke Women's Team ni. Youth tu ni hapan finalize tadi nama boleh. Ma ni layak perhat ma ni pelong ni ke tournament tang kasih saja. Nama panginum kita iki kena habis ni bagi long school masih sih mengikuti iki kena por kilong school kamat ada dek kini kepada jino jino pak iki kuat dek kepuan mencamo dia kepuan nginangi doni ketua kemain Football Players Association kepuan nginangi penong itu penginju pelong tang kasih saja kalau ke tournament kalau successful har tournament malah bun ki players belami na tournament mat ngathrai da ngi pelong ya kan ke tournament haki sekinja sih saja kamat kalong ba successful bahar tournament but natai kanum na bampor ala ni pelong la ba pelong ko si sajang kanir ni divide ka MSL ke zone in pelong ni pelong ta ko jaka ni pelong ko balong ka MSL ingin pelong ta si sajang ni ala pelong game lagi but sakweru ni mat ong ba ni ba ni raya bu jing mat ni ong ba kini ki association ki badon kam ki sugo ki ha ko ka is khasing semua sugo ka silong ka zone ko ha bela kai ni ya sila dong mo sumba besar uhap ya kendo ni undang kam manon sugo silong unyele ka first leg unyele mo sumba mo wan ha sa ak second leg to sa oleh mo sumba kan kuntak ki balikin wan all the way to silong undang kam besok beda besok iki expenditure ka dunahi kaya ki tim su lada ki yo ban nang tang nang tu ka jante di wan silong ka dinok siap ka labun